When we are watching ABM Emfa Emra Adom TV so. Ebra so see the Badwam kase eto so de Emma wo. Semno ekase penipono and that fixing the country ko ano ababonti dia betudwa se mampena na ado dan kwakufado empa bajokobi na eba asem ne yesa enhwemu ebiem. Tema West Municipal Assembly akobu amanfo dan agu ama semno kase namso ama busuo ho ekan no esuan kwakase pa wo aban crash pen no eso. We ene samudo bi enano pay yerebe somo se Adom TV Badwam kase meeting de akwasi ensia afensem no enchiremu eniem. Besa na kakra bi entem ena special prosecutor eba bontin betudwa ese eba so sense betudwa e oye memo oye munhwemu nyina awie no betimi akasi so pise mampenda da John Dramani Mahama ne ho eni emfomso bia eno account bi ama pedepa oda fixing the country movement eku ano ns osbempa ayesentwefo nhiem de betudwa se ehwemu a special prosecutor ye no eno nhwemu ode eba no one no enya adwinte be ya mampani sampa badwako nenya nhwemu emfafa ebas ensensem no emu. The evidence proves that Omampeni Dada John Dramani Mahama account. Then the office of the special prosecutor is trying to exonerate him, and we are calling on all the security agencies and anti-corruption agencies. We are calling on the sitting president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo to trigger this commission of inquiry for the former president to come and answer questions on the Airbus scandal. Esamchofo nhye mu na se no enesto wusu bempa asanso ama OSP enedu nan se nhwehwemu a woyeye no wonsan enyemu nhwehwemu biom entesa okuwe befa ato no ho so aye woye kire akosi se wonom wa ama no nyina adwene ebeba saa asemi so. Office of the special prosecutor ne nsem wodi tu dwa no ye hunu se enyade a ye gitumo yeyi enti no ye kan se OSP ensan open the investigation. And ne kwasie till 14 days and the man. So I open the investigation again. You bet 20 sukoko and the achireno. Ama wiasima fa na nyina tienka. The evidence proves Now tuya etwemu na abanka jipeni yo wo Tema West Menslimu ene penfo wo Menslimu to anamo ekọ bia ye fen botema ene potem kodwiri adan hodo ekuye ne nyina efise bia adan esino esibe bia enche Ghana ban ede ato se obeyi akwan ede afawo enam so bi emabusuo mu wo sa botema potem wo eso akokese pa e wo Mensni Cratch no eso esa kwan of fast be dwiro mu dan eguye no enya de omani agin ochimo trap potem wo be se finhia edu enkro nim de enti ene ena aban panifo adwen abaso se obi wonum eba be yi kwan tisino omodi ba be se 1 week time. Omudi ba say 1 week time e de krata ne betale ho nti yes anu na me say o me kọ Tema West ho omo ka chem say notice no me pe mu nkyerechire mu a me bra office ho nti me kọ edema tipo ho me kọ ye no ka kire me say onu be ba behwe se ne asem neti na o ma ye telephone number ye be do fie be say 5 o'clock. Your friend na copy man adwo 11 o'clock so gusu ye meeting nti ade chi ye na omo bebubu dan no me friend no se ne ebesi anya ase awie sa na o ka kire me Felicia Adom tipo Tema West Mensni Cratch woni amane boni atwetwe nkomo afa maami nsem wodi tu dwa no ho na de nam so ntema wonom ekudwiri ne dan no guye no wokire mu mesansre biom wo besi mu dan na get the assembly involved mama yenhu obi wo hono ma obekọ baby ni ama permit ana paper mami we ache mi nyansa bebre ne sense afena mi hu se u call lands commission kra na ukoje okrata ensi ho obetimi akọ lands commission wo ebetimi ama epumu ni ama a site plan but ye konye hu se e epumu a untumi nsi udan and I'm having some of the problems e wo Sakumono lagoon e bi makoje site plan o si dan wo lagoon everybody get to the assembly. Na bra na ye ma advice a wo hia. Say wasie efom agudie yade a ema oman Ghana sika bebre. Ne santi ama namso bi ama mabunu e de abufo show sabde kasai. Ena me kwa ebrentu awdo mu wa mo etu efom agudie basa asa. Akan bi ama padipa ba ko a Ghana mamra ba wa binim di ye ewo mu. Baka Oliver Bomawo ababontin ya betudwa SM. Sene penfo atrase ayenhwehan ama mafo ate se Ghana kwa ebrentum etufuma gudie ese ekwae no
sempenfo am yeni ama so adache bi oman Ghana kwae no asi ebetu kura o de sasem to dwabra one nsɛmtwerɛfo edi nhyiamu ɛwɔ a ɛbɛn yɛn ɛwɔ aran yɛn no nkyinyi ni ho pɔtɛmu no sɛ yɛ nyina hu sɛ ɛsɛe ba ɛsɛe kɔ sɛ obi sisika beto no ho a na sika no ɛho price a yɛtua ne dan nti deɛ ɛwɔ yɛ nim a yɛ nyina yɛtimi hu a yɛ communities a ɛsɛe no ɛnyɛ obi na ba bɛka kyerɛw Dewe Obosu, Deputy National Director, Wada Rocha Ghana, no, Juma, one mudi, and Nina so, and near one person when you're free mono, when you're money winning to train Comua, or Chiremu, a Chireno. Yankasa mine, no, and yet, but if you say, I was say, and Timemunibia, and who choir, and I say, Emra choir, I was a mine and Yabaya. You bet you my ye, Neddy in Puntu, pa, Abre on my beer, and then ye share 3 days, ya. Ye didn't share a fa Ghana humra a fa mine home a crime swar communities no a benwu senior on which may bisa on one castle on moon found who dear wonsome a few miners ho no actually and I want more course I may be a winner moon for so any money bunny education come obi beye agudie tu ho adwuma or wa ho densen wa oye community member until any ana ya be hu se sa tumie nu kase na wo yen ya yensam na ehu ene niema bi na aya na ma yentimi enko enye yen fa ho die mfi saafo no nsam enti na de suan aboa me bebre ama ma be suan sane a me ne me community betana se akasa ama wan so nimdi ama benya wa hai na wan so se bibi sa te sa godie tu manso twi ya eda enu so railway bridge no esono na amno ekasai dwaso circuit court here titani otena eproti edi asem his lordship nana asantua atakra ba bonte de betudwa esem wode sunche atu ekuo yi asabro monamu a omo etwetwa sa bridge no etu egu se kopim se court no medi asem na wie no ma obia emfa no nsa enka yaman boni okọ mrahye asem dibia ekopa asem chiremu eto aso akun aye lawyer ni na wakasama manfo a wonom ete ohene nkwanta wani amani boni enkomotwetwe mu no ene wo kire mu se wonom die wo gidie e wo court ni mu se bebu aten a ebebo amanfo a wonom ete kurum honom nyina owura no kire mu se let's have petition here the command minister of railway development any case e dey back court because letter company in the buy and ni hu mu ne say sa letter no bibia no e kire so munyi bridge e still slippers any railway tracks any so munyi it is a still slippers any railway tracks and also be two bridge and say bridge no impose any safety threat bridge no enye bibia e say bibia wo ne moma ebo nipa doma e wa nu so free santene so sane ba se wo nyina no enya access entimi nko mafu na court ene ya adwen court agya to say yemfa injunction ento so enti na injunction no de amaye say yemfa ento so na fe yen notify company no na omomra court omoba court in 10 days time the sabe repeat application we interim injunction e beba be ne friend interlocutory injunction na fe yatoa assembly so Omanfo yi a ewo pepase eni kuta ye no wo brekum east mensinimu e obono mantemu e de adesede eto abampanifo enim se samso kese wo kwenu abua e ma amanfo timi ko etire ebetire no asai empanifo nhwe na wonsiesie emfamo omo kwenu munyina obia mu ba kwenu mu ma wode kwenu sitie ebi mu base kwenu nkuni mpa sa mu ba ya na se di anti na mu gya kwenu yesu ye ni mpa wona duane nyina fra eba ekobrukum ekodi duane bia nya bia de ato bia di na se de bia nam ha sisi bia gya ka we kono sisi na ka na nya oba ho awantama kwa na se de na bu na aguma di asem na mu boka maka te nimpa agwanse mo baba ye nya sa ide ya wa ye nya nimpa e mbo ana ide be kwenu de mba ye dia afi we de mfa fi bia mba wo se be abato aba ashankafo eni motofo a wonom edi akwaniaba wo kwan nsuo no ekire mu se ebere bi a wonom ebidu saa bia honom no na ehu ena aka wonom pa wonom kire mu a kwanketua bi ne da nchen a wonom etumi fa so eno kura no se wonom anhwe yi a ebetumi ama akwanhia asi ena abobo ya so kura oba manage obe manage no na akoye problem bebre ntine se okokotwa onioma na okasa abobo ya amra ompese obeba no question ye wabisa me kwanu de ya ka ho asema bibiri so sila nkosi hwe se kwanu so amfa so onye ba bia ni ho aweren obefa we obi yare ro ha ana bi yare okuta na omefa na onye se sila ha ya na obefa ide akọ tie ho da mu no ma mo hwe se na bosi abo bi akwa na me bridge na maye no ma ya maye bridge na asai se hwe abu ase ni nyina abu
Ndise eyina da so no kura da so kwa. Ti ya me amfa sa ma ka kese bi kura be fa so a. Edi nkwanhia kese ne beba. De ya ya fa no edi enya pa ehai because nsuo tokura ne se. Na namayemfo ene omanfo ye wo mepe e wo Norton mainstream wo Framantemu edi afi afeno afahye nanso odi na awrewom ni nyina efri se efri brampenfo ebi akosombo sutade ehun sunso azbo ne nya omanfo so no ohun hyeda nsisi omo so yenti ama afi afahye mpenfo die no na ya awrewo ene osu enko a. Celebration. We are celebrating in pain. We are celebrating in pain. But we, the people of Mepe, we are naturally happy people. We are happy people, and so despite our pain, we can't hide our happiness. Every year we gather and do this, despite our challenges, despite we being looked down, despite government failure to help the flood victims. We still have to celebrate because we have passed through a very difficult moment. The flood could have wiped all of us out, but with the intervention of the youth and the community, they were able to help their colleagues. Samuel Okudi to Ablakwa South Ton Emra Shebejani Obonana no mo ahemfo ene manfo a wono mo krum ho no mo aba so se wona mafahye no so eboa ma asumdwi ene nkabo mu aba wono mo krum ho odi atomanfo nyina ne mu se. I want to appeal to everybody, particularly the youth. This is an election year. I want us to maintain our reputation as the most peaceful constituency. During our elections, there has never been an occasion where there has been violence. I want to urge all of you to maintain that reputation. We are only going to count votes. We are not going to count heads. We should keep that tradition of voting and campaigning in a peaceful manner. Nana yima ya owo mepe ewo Framantemu eye mamaga ajosreku ya otoso enan ere adesede akode ama ema warefo a ewo ne mpesua so besro mada wonya adwumaden emfanta okunu achi esan so ba kwadwefo de be ma bie no wa wope for de eni je nko ayo ko fa de ye ni je ntino ewo friends yo fa ya fi etwe ni na mu no ya dream say ye ni beji enne because ya fashion e probi anka fashion ni kwa ya nyanhye but ya hye ya hu plan ye say ye beji ye ni afi e no ntwe say ye how you na twa or how me die wo ho adan a aban ahya se o mu nsi no o mu ndru be bia ntino ye omo asensi ofa o mu no na sanwo tent no here ya sika kura enso wo mo because o mu ko se ma na se be ni papet be she dan ba ko enso ana dodo na so we bisuafo ho say yesi adana anka omu be ko ma die mu badana tini ya hyase endu be bia ntino we be pa che se omu nse na omu nsi ni ntentem emaye ye mepe Assemblyman ya owo Asante Achim Dampon opani Albert Odro e de adesede eto abampanfo enim se one assemblyman fo ohun kire mo ye pa o manfo so hwene maberenim e de fi mo nchete be ya empanfo mpe dwete kakra bi emfa nso wona asne sene be ya o manfo ade hiade no obetimi asiesie e de amo mo bia no nyame enka no assemblyman adwuma no edin say ye ni common fan wo hwe a MPC no common fan ye ni common fan nti you croak kai na da no a se obi kra mpa boate a oba assemblyman o say itue ka ye me hwe nti challenges dey emeble e wo senka government no this assembly common fan no we ebi for electoral area even say me gina say asenka se bosome so kra na se minya common 500 Ghana cedis kra nka me say ebeboa me ka metimi di aboa me manfo no say assembly members ni bo ha omunya adwuma nti se ye bibi kra na obi kra ba ye ko meeting bi kra no lol fe kra de be ko eden ise am gina say metumi aka se bosome so a ebi esika kra ne me yire no mabedin na me de ye omanfo adwuma eso adwuma ne apɛ ene afa to ye so nti aban no mo ase
obetimi ede bibi kakra ayedai ahye common fund no ebeba electoral area bia na yenso ye ne union committee for no ede bebo anu achi ohina wodampon na ochire ofin enso ni Adom kasa hwehwe nkomo ya odi tu dwa se o anfaso bi a ebetimi aboa ama oman egina yankwala na ku school si speaker school park efu nene yankwala nso mu ni ahode te se kan no na omo enoma omo nsem enye dendenden enuti na sabo ano yedi abre je no faso bi a ebidi kan enya ene dan fu kru die we so ene ebegina na yede bedwam kase esi yeda ho aba yebe de bonkata online stories ya banso ebeto aso ama uguso ehwe bedwam yeba esi